Good afternoon, Ilocos, Benguet, and Mountain Province. At kayo manan agdengeg iti programa ni Pastora Hilda, iti Ilaw ni Kristo. Kahit ko nga, greeting da kayo amin nang runa kadag iti regular nga agdengdengeg, kan agyamanak tada kayo nga kanayon, nga agsubsubaybay iti programa na ket na imbag nga malam tayo amin. Awanak iti last Tuesday I went to Baoko. So, before we go to our program, kaya't kuman nga iti denggan tayo dito topic tayo about prayers. Now, if you want to respond dati spiritual counseling, you want Bible studies, you want prayer request, or anything else nga kayat yung damagan ket amo tayo nga tinumber nga mabalin tayo nga i-text 09970711-738. So, we will start with opening prayer. Father in heaven, we thank you so much for this day. Thank you, God, for giving me the opportunity to come to this station. Lord, they can't do this alone without you, so I need the indwelling and infilling of the Holy Spirit, as well as you give me wisdom in order that whatever words that comes out from my mouth, it would be very effective and powerful, applicable. And Lord, allow the indwelling of the Holy Spirit so that every words it would be very touching. And I know, dear God, that I can do this because Jesus is within me. Bless us all, O God. In Jesus' name we pray. Amen. So, dati bingay ko ito agsapa ay malam. Taado ngay dagiti agdamdamag no kas ano ti prayer. Dali one time even in our Bible studies iti ambasing kan dagiti dadu mga mamimit ko. Dietid sa pangkasaludsud da nga kas ano aya ti agkararag no tutukan da kuno ka ket hangko ammo ti bagak hangko ammo ti agkararag uray no irugiklaeng awan agnervyusak. Isu nga God convicted me nga masapol nga isurok mo no kas ano ti prayer. Tamo tayo nga prayer is powerful. If you have the Bible with me open in the book of Psalms, chapter 55, verse 16 and 19. Kunana, I will call to God for help, and the Lord will save me. I speak to God morning and night. I tell him what upset me, and he listens to me. I have fought many battles, but he has always rescued me, and brought me back safely. God, who has always rules as a king, will hear me and punish my enemy. Actually, dito yung passage, inikatitsyon na. Iso nga titsyon na dito kat, I will call to God, for he helped me. I speak to God morning and night. I tell him what upset me and listens to me. God is always so good as we call him true. I have fought many battles, but he has always rescued me and brought me back safely. God who has always will, rolled as a king, will hear me and punish my enemies. Mabalin tayo nga ikantano anya ti amo yung passage and then mabalin nyo nga ikan ititsyon na inya. So nga topic tayo itata, kunana prayer is powerful. Prayer is powerful. So, one character in the Old Testament, dati may isa nga character in the Old Testament nga ni Job.
Kwakpay lang dito, tap no maawatan tayo, no apay nga prayer is powerful, and then we'll go through nga kas ano tayo nga agkararag. Kun when, kaano, hadlang nga maminsan kun when do we pray. Inya, dati may isa nga character nga naagnagan iti Job, nga ti experiences na dakkel sufferings. Amo tayo nga no, basaan tayo the book of Job, kat pinatay dati pamilya na, tinakawan da, nothing left. Kumbaga, awan, pulos itinabati kanya na. So, dahito ikot may isang atisting ka ni Job. Iti pamati na. And he was victorious. Iti amin arigat na apay. Hana nga in give up. Kun hana nga in give up nga ag-focus kun ni Apo Dios. In spite, he become nga kasla agbagtip. People is criticizing him. Ta makita da nga siguro ti itsura na uremot ano sino ti mapukaw amin lalo no to ti pamilya ket si kalang ti agbate, di ba? Iso nga people are criticizing him. Maybe they do not know their problem. Naman niya ti weapon ni Job nga ma-overcome na amin dagitoy nga problema iti biag na daytoy sufferings na is constant prayer. So makita tayo nga tuloy-tuloy. Oray, no permi nga grieving isu na sad, but he never nga oray maminsan lang ket agkararaglad ta. Hanapulos ni awanti pa nagsardeng na iti pa nagkararag na. Tanukitan tayo gamin ti kararag ket powerful dayta dati bilag na nga mangsukat iti ami-amin. Antayo nga masukatan ti ugali tayo. Antayo nga masukatan ti rupa tayo. Antayo nga may masukatan no anya dagiti manirism tayo. Ura ti bad people around you, we cannot change them. Naman niya ti kunana iti Biblia, only prayer can change them. Isu nga ti kararag. No da tayo kat maka-experience tayo iti criticize, people criticize us, tila ibagbagada, i-blame dati hangag paiso. Agaramid ka itinasayaat, and yet it is bad for them. Agaramid ka nga ayatom isuda, they don't even love you. Namanyati ko na ni Apo Diyos, you pray for them. Kararag yu isuda, taday talang, iti maysa nga makapabaliw, iti maysa nga tao. Kung tutuusin, biblically, kunan ni Apo Diyos, change yourself first before nga agdawat tayo nga sukatan na ti ugali ti pada nga tao. Iso nga our enemies. We have to change our attitudes, the way we talk, behavior tayo. How do we go with the community? Kasano tayo nga ag-entertain? Yeah? Lalalo iti radyo. We have to be smiley. Naman minsan, na makita dyan picture ko, sometimes formal. Nakarkaro no, talagang focus ko kung ni Apo Diyos kanjay topic ko, malipat akong ti ag-smile. Naman nga kasto iti programa, you keep on smiling and entertain people. Tap na maradragsakan da iti programa tayo. Inya. Iso nga ko na dito nga iti Proverbs 25:15, you can make anyone change their thinking, even ruler, gentle speech is very powerful. So only nga iti kararag ti mabalin nga makapasukat iti panunot ken no adaman ti road mabalbaliwan ladta isuna. Inya tap kasje ko nakitatay, prayer is powerful. Ti kararag ada ti bilag na. Ken maysa ti prayer suruan na tayo iti more patience. Nya? More, karkaro nga iti kararag tayo ket masusuruan tayo nga agpasensya, agpakumbaba, naayat, and we are not affected. And that is how you are your weapon is prayer to overcome circumstances, difficulties in life. And you can make anyone change their thinking, even ruler, gentle speech is very powerful. Kung anay dyan niya, panpanunutan tayo nga ti kararag, masukatan na mo, dagiti
In case nga ti pamilya, broken relationship, isudya ko nakitatay, if you are a broken-hearted, broken relationship, amo nga amo, hopeless ka, then you can text the number I'm giving it to you. And the Word of God will answer you. Tati pamilya tayo no maminsan, ano ti problema? Hanlang nga ti bills, hanlang nga ti makan, hanlang nga ti asawa, hanlang nga ti anak. Karkaro pa iti ina. Tati problema na isu na amin. Isu ti mang-handle amin. Ngano kitkitaan tayo ti ina kasla aagyan lang iti balay nga hantayo nga amo nga every area of that house isu na amin iti nang tengel, mangdalos, agluto, everything. Isu nga we have to pray our family, especially the mother. Nga ikararagan tayo ti mother tapno napigsa nga kanayon. Nasalunat nga kanayon. Hantay sarsardungan nga karkararag. Kadagiti ubing tayo mutlaeng. Nga, no, apan ag-eskwela dagiti ubing ikararagam. Amon ti may nga kararag even a short, Lord. Dear God, apan ag-eskwela ti anak ko aywanam, tanga madangran ti pagnaan, panja uskwilaan nga ikam ti laing agawid nga nasalunat. Period. That is prayer. Amo ay nga mo ti aramidam. Oh, that is protection. Oray ti asawa tayo, ikararagan tayo, naman ang inom, managasigarilyo. Hantay nga dagos nga ibaga nga makauma kamot. Namu tayo ti ikararagan tayo, isuratakas di ko nakita tayo, only prayers can change a person. Mabalbaliwan ti maysa nga tao. Ha nga di ko na nga nauma akon, oray, ang kakiniinamon, hindi. Ayaw ng Diyos yan because God is teaching us how to pray. Uray dagiti apo tayo. Nga uray no di makil ti anak tayo kung dagiti apo tayo. Ikararagan tayo pa ilaeng tahan tayo nga amo no anyan to ti mangyari kanyada iti future ninirumarda iti balay. Handa nga nagawid. Asla timising itatay. Nga I have to tell, nakan nila kay ko dayto eh. Nga ni Amanda Agasan, 13 years old. Nga awan, nga birbirukin da. And hope, nga true prayers, agawid isuna no ay naman tinapanan na. But we pray, nga nasalun at ti ayan na. Iso nga kitan tayo dito, nga kunanahan tayo nga amo, no anya ti mangyari kanyada. So, we have to pray for them. Iti may nga ubing, apay agribilde, apay nga pumanaw, kasi natutusan adati kurang. As I have told you, number 1, nga habit ti family kat praying. Tani Apo Diyos, He is under control. Adadagiti talo, nga kayat ko nga ibingay, ada dagiti maibingay nga kasano tayo nga kararag ng madamdama. Nung kayat ko pa lang nga i-explikar nga iti kararag kaslala wifi. Do you believe on that? Prayer are like wifi. Let us see. Because even we can see what is happening to our children, but they're always connected. Without connection with the Lord as well to our children, everything is nothing. Itip kararag kasla nga wifi data nga maikonnect. Iti communication, iti anak mo, kan ni Apo Diyos. Kan sika. Apay makayayam ka no, awan ti wifi. Awan na tayo are not connected iti wifi. Awan mo't wifi mo. Iso nga very important nga we are compared to a Wi-Fi. You should be connected with your children, with God. Tano awan dayta connect nga, dayta nga ibagbaga na, totally nothing. Awan, madadaol. The purpose, the more you connect yourself to God with your children, also more better you pray for you can feel the Holy Spirit presence.
No apay nga kunana nga naikumpira tayo tikas lang nga Wi-Fi 4 connection. Kan may no na i-connect tayo kani Apo Diyos, the more nga mayad adalan tayo nga kararag. Iso nga dagiti mangibagbaga nga handa nga mo nga kararag, handa nga mo ti bagada. You connect yourself to God. Anya ti may segunda di ko na ijay. Kasapulan ti presensyan ti Holy Spirit. Nya nga number 1 dayta. It should be without the Holy Spirit, zero nga talaga mo nga mo ti bagam. Iso nga invite the presence of the Holy Spirit. Ti panpanunutan tayo, no awan tayo, Espiritu Santo nga maikonik, kada tayo, no agkararag tayo, ti resulta na gamin, hantay nga amo, no anya ti ikararag tayo, nga hantay nga amo nga ti Espiritu Santo, iso iti mang tultulong, no kas ano tayo, no anya ti ibaga tayo nga agkararag. So nga number 1 nga, kuna, Holy Spirit, I need your presence tapno makakararagak. Kararag tupay di nga panang ibagam. So very important to connect ourselves to the Holy Spirit and pray with God with the good motives in line sa will ng Panginoon. So ibig sabihin, iti pa nagkararag, number 1, i-connect mo ti bagim kani Apo Dios, and then ask the presence of the Holy Spirit, ta iso ti mangisuruking ka, no anya ti kastam nga agkararag, kano agkararag ka, masapol nga good motive. Ti good motive, kat protection. Kasapulam. Kan ti good health mo. Ti bad motive, nga ikararag mo, no kunam nga, Lord, ikandak man ti kwartak ta, inak isugal, inak ibabae, o no, kayat ko, nga gumatang iti car. Matmat kit didijay, ngam, according iti pagayatan ni Apo Diyos, no kayat na nga kalugang ka. Ngam ti bad motive is when you use that money into a dirty life. Di ay ti kayat na nga sawon. Nya, taado dagiti ado kwartada nga sa baliti mang us-usaranda. Diba? Ngayon, kunana, kasano tayo garod nga kararag? Dagiti agdendengag, nga nga mo ti agkararag, dahito iti maysa nga pattern, no dahito iti maysa nga nagana DJ guide you nga kararag jay Matthew chapter 6 verse 1 to 15. Ngano kitan tayo daytoy ket may sa daytoy nga mangited iti guidance tayo. Ngam bago nga isurok no kasano tayo nga agkararag, adare kunana dito iti Matthew 6:1-15 nga kunana ni Hesus Kristo insuruan na dagiti apostles na nga agkararag. Nga kunana no agkararag kayo hang kayo kung mga hypocrites. Kahit na nga saon, haan nga masapol nga agpukpuk ka ipapangug mo nga ura da ka iti jeep crowd o nadaka ti kalsada nga karkararag nga ti purpose mo ijay kayat mo lang nga ti tattao makita dati attention mo, and then one thing awan iti reward mo ijay. That's not a proper prayer. Amom idi nakararag niya Hesus Kristo kadagiti da apostles na dagade da is isuda lang. Uray idi nagkararag iti Garden of Eden bago nga matiliw nga nagkararag iti pigsa. Nga kunana Apo daytoy nga rigrigat ko. Numabaling ko ikatong. Remove this cup from me. Cup is suffering. Numanyati kunana, but thy will be done. See? Ti pagayatan ti masurot. Di ko na nga kay nga agkarkararag akas la hypocrites, awan ije pusom, nalaing kang agpaiso nga agkarkararag, but it's just from the mouth, and then awan the presence of the Holy Spirit, you just want to, nga mag-get the attention mo, because even in the jeep,
Amoy no karara kayo ti Jeep, uray no Jeep mind nyo, mabasbasa ni Apo Diyosin. Naman niya ti proper prayer, nga kunan ni Apo Diyos dito eh. But when you pray, no kararag kayo, apang kayo iti kwartoyo, isarayo ti ruwangan, at kararag kayo kan ni Apo Diyos. Here is, uray no private place, apang kayo iti private place adda ni Apo Diyos ladta ijay. Kat anyaman ti araramidem ita nga private place adda ni Apo Diyos nga mangkikita king ka, and that is where He will reward you. Proper prayer will reward you. Unproper prayer, you are hypocrites, nagkarkararag, no reward at all. So hypocrites prayer, no reward. God will not grant prayer in a private place. Lalo no, talaga nga, nga inline, jay kayat na. Not proper prayer, nuhan nga usto nga pa nagkararag, God will not accept it. God will not accept it. Isurok na madamdama. Isuti sumar sa runong, i-explicar ko man ko, no kas ano ti proper prayer kunhan nga usto nga prayer kun kas ano nga bendisyonan ni Apo Diyos o nusong bata na di kararag titunggal maysa. And we can see nga do not be a hypocrites people who are praying with no reward. Kunana ijay. Not proper prayer, God will not accept it. And when you pray, don't be like the people who do not know God. Do not know God. Actually, hanga no kararag tayo diretso ni Apo Diyos and no memorizing. And then, awan ijay, tayo agkita no anya ti aramidon tayo which nga adati follow upon, iti on teaching you. Inya? No di ka, praying is what? Talking to God? What else? Communicating with God personally, and no repetition, and no what? Awan iti kararag nga ka is-search. Praying, never nga i-search mo dayta. Kasi no, amunti sa saon ni Apo Diyos, kasla dayto yan, adalan tayo itata, dagito iti guidance. Dagiti steps nga ramidon tayo. Kan kunana ijay, example, nya, when you pray, kunana ijay, and when you pray, don't be like the people who do not know God. Nga they are praying to idols, false God, not a true God, human made of wood and cement. Anya di ko na itatay. Iso nga, ikwak to di Jekoy niya, di, nagana di petition prayer. Nga when you pray, direct to God. Kuna na ijay. That when you pray, nya kuna na ijay, ada di kuna na ijay nga, continue to ask kuna nagayam ijay to God. Continue to knock and He will be opened. Continue to seek God and He will listen to you. Ada ba yung baga na ijay Biblia nga we will pray. When you pray to the idols. Ngamti kung kuna na ijay, do not pray to the idols. Do not pray for the images. Those are made of cement, wood, they cannot talk, they cannot answer your prayer. But God is a living God. He knows everything. 100% perfect God. We cannot deny to God. And He knows your heart. Iso nga dahito timaysa nga adalon tayo nga do not address our prayers to those nga ti idols nga may sakit. Malagip ko nga idi nga awanak pala iti pamati, I do not know the Bible. Ada de mangibagbaga nga dawatan nyo no awan ni inayo ko dawatan nyo nga ganak kayo. But I'm innocent on that.
So I did it. But ang yati ko na ti Bible, do not ang kayo kuma nga ma-deceive. All of this unacceptable to God. Kunana ijay. Can another improper prayer is this, they say the same thing again and again. Yeah? Mamin 30 or 35 times nga you say, anya, your wrong prayers, example na dito anya, the same thing prayers nga acceptable. You keep on asking to the dead. You keep on asking to the idols. Nga mabalindi ay. But, ako kuna ang baka kuna yung perfect. I'm still learning also. It's good that I'm learning from the Bible. Now, if you believe what is in the Bible, fine. But if you do not believe, it's your choice, but answerable kan token ni Apo Dios. Do not be like the rich man. Nga, kanayon nga example ko, very religious, back nang amin aramidon na, but when he died, napan, ija impyerno. Apay, takunan ni Apo Diyos, the Pharisees are hypocrites. Ag kararag da, ag misa da, ngam awanak ija puso da. May very clear diya nga awanak iti puso yo. Han mo nga ibisa ijay, hanggang agbasbasol, giver ka. But what are you doing? Hanga diretso ka ni Apo Diyos, ti kasta magkararag, hanga diretso ka ni Apo Diyos, ti panag-worship mo. Ada pala di inay-nayon mo, which is against to God. Katikaya ti Diyos when we worship God in spirit and in truth. Ag bodayaw tayo, ag kararag tayo ka ni Apo Diyos, iti kinapudno kan ti Espiritu Santo. No more. Awan din na yun na ijay. Nya? Iso nga, masapol nga maamuan tayo dagito, katno kayat yu pa'y. Nga adu pa'y ti maamuan nyo dito, you can visit me, kan i-text yun to, jay number, nga, kuwata ko na, if you keep on repeating again and again, haang nga diya iti pangdungunugan, ni Apo Diyos iti kararag tayo. Nako na ni Apo Diyos, don't be like them. Naamu tayo ti kararag, ison ti itultuloy mo dayta, ang kapela nga madeceive. Apay, tani Apo Diyos, amuna na niya dagiti kasapulan tayo when we ask Him. But how about the idols? How about the images? How about the dead people? Ure siguro agpariparinto mong kataawan ladta. But when God will heal you totally, nga He will heal you. And then one thing, if you know Him deeper, and you have Jesus Christ as your Lord and Savior, no matter what happened, dahita physical laeng nga na-damage, but your soul will go to the kingdom of God. Tidakas, no ti soul mo, kan dahito physical mo, physical, kat, anya nga'y madadaol, and then your soul kat madadaol pa'y laeng. As the Bible says that hell is a torture place, it is a lake of fire. Dahito'y kumati iwasan tayo. Iso nga agsurot tayo, tikas ano tayo nga agkararag, kas ano tayo nga aramidon, tapnok tikas ta, ada ti guidance tayo, ada ti protection tayo. Nya? Oh, no itatay ko, kunanay dyan nga proper prayer, the question, how do you pray then? Dahito'y ti guidance tayo. Iti guidance tayo, katijay, our Father. Nya? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and give us our trespasses. Oh. Amoy ba ti meaning na diya, you keep on saying it? But do you know the meaning of it? Anyo nga mo nga, that is a prayer of guidance. Itikas ano ka nga kararag. Kitan tayo. Dito'y
Dito'y our Father. Number 1, nga suruan tayo dyan nga kararag, kunana ijay, our Father in heaven. Our Father, kayat na nga sawon, bago ka nga kararag, address to God. Our Father is addressed to our Father. He did not say nga, Hail Mary, o no, Saint Peter, or ijay, nyapay, dagitoy, ni Santo Niño. Wala doon eh. You follow me. Our Father. Nya? No, our Father in heaven. First nga, ikastam nga kararag, address to God. Example, the shortest is, Dear God, kararag diya yun. Starting of kararag diya, in-address mo kaniya po Diyos. Or loving God, merciful God, dagijay, faithful God, nga nangaramid, itirabaw ti daga, kaniti langit, tuloy mon, mabaling ka ngagtuloy, kararag diya yun. Dear God, adda kami ditoy, ngagdungag iti sa saom, prayer diya, period, tuloy mo to, madamdama, nya, tain address mo kaniya po Diyos. So meaning, before nga grugi ka, i-address mo kaniya po Diyos pa'y umuna. Mabalin, ay i-address like this, Apo Diyos ay manangasi, yam manangayat, agyamang kami, is ng kanunmi. Prayer of day. Igay mo in-memorize, igay mo in-search, hamo mga apan, ibirbirukan, unahan ka nga napan nagpasurog, guidance mo, jay our Father. Jay lang our Father in heaven, address it to God. Ngakas iti, Diyos ang manangasikan manangayat, or loving and merciful God. Uno, Diyos ay nangaramid, isnan batawa ya langit. Common ay usaron is, being trained is loving and merciful God, dear God. Short tanan tapnang kamapukaw, dear God, loving God. So, in-address mo diya kaniya po Diyos. Awan iti sabali. Tano sinukatam, jay our Father, iti our dead parents, to our Hail Mary, to our idols, images, that is not acceptable to God, and that is a wrong prayer. Number 2 nga guide mo, tapno maituloy mo, jay no i-address mo kaniya po Diyos, we pray that your name will always be kept holy. Wow. We pray. Meaning nga, dahito we pray that your name will always be kept holy, i-praise mo niya po Diyos. Example, Dear God, in-address mo kaniya po Diyos diay. Dito number 2 nga, we pray that your name will always be kept holy, i-praise mo niya po Diyos, Dear God, I praise you of who you are, period. Tuloy mo man na maramdama. Because, the guidance mo, dito we pray that your name will always, meaning, nga you praise God. Nga? Nga, iti pa nagkararag, example na dito, love God, thanks for your presence this morning, and we praise you of who you are. We praise your name of being so faithful and loving to us. That is a prayer. That is addressed to God. And then one thing, you praise God of who He is. Intayo ba binirok diyay? Intayo ba in search diyay? Hindi. Dati guide mo jay our Father. Nya? And then, kuna na pa ijay maikatalo. Anya ti maikatalo. Dati na adal yun, ijay ko, I address to God, Dear God, loving God. Number 2, you praise God of who He is. I-praise ko si Kahapo Diyos, iti kinaimbag mo. I-praise ko si Kahapo Diyos, iti kina Diyos mo nga manangasi. I-praise ko si ka, ta Diyos ka, nga nangaramid ka na kami. Perfect. Kararag diay. Number 3, we pray that your kingdom will come, and that what you want will be done here on earth, the same as
in heaven. Anya ti kayat na nga saon daytoy, kayat na nga saon nga no agkararag tayo kani Apo Dios, di address to God, praise Him, kunana, kararag tayo di pagayatan ti Dios. Anya ti pagayatan ti Dios king kaibagam. Di number 3 nga we pray that your kingdom will come and that your want and what you want will be done here on earth the same as in heaven. Kararag mo na niya ti pagayatan ti Diyos king ka. Di pagayatan ti Diyos ti kararag mo. Like, after you praise God, then say, anya ti will mo ti matungpal, nga di will mo ang pagayatan ti matungpal, but pagayatan ti Diyos. Nya? Nya ti pagayatan ti Diyos iti anak mo. Isu ti kararag mo. Lord, anya ti pagayatan iti anak ko. Start, address to God. Dear God, praise Him. I-praise ko si ka, iti kinaimbag mo, tada ka it kanyak, itatanga agkararagak. Kararag mo ti pagayatan ti Diyos, anya ti pagayatam kada kami nga agpamilya. Anya ti pagayatam ito'y anak ko. Anya ti pagayatam ito'y baby. Anya ti pagayatam dagito'y na ikamang kada kami, ti pagayatam iso iti matungpal. Nga ti pagayatan mi. That is already a prayer. Haanan, nga masapol, nga, antay birukan, no, anya ti sumaruno. And then, may isa ko na napay ditoy, nga, forgive our sins just as we forgive those whose sins did wrongs for us. Nya ti kayat nga sa di ay, agkararag kan ti pamakawan. Mabalin nga ti pamakawan, after addressing, ask forgiveness, or in the end of the prayer. Pwede naman yun. Uray no hamunay nga alan dito'y guidance ti kwa, mabalin nga iyon una di. But the most important is the address to praise and the will of God, then forgiveness. Dito'y third nga step how we pray, Jep pamakawan. And as forgiveness, pakawanem nan basbasol miken pamakawan met kadagiti nakabasol kada kami. That is prayer. Di ba? That is prayer. Haan nga masapol nga anya nga tat sumaruno nga ibagak. Basta papanunutan tayo nga adalom. Praktisun da ito iti balay yun no rabii uray pa itatan no awan ti aramidon alam ti bibiyam ta basaom no memorize mo jay our Father o address to God, and then praise Him, and then ask the will of God, pagayatan ti Diyos. Third is dawaton ti pamakawan no anyaman tan tayo mo't nga perfecto adalatag kamalian tayo. We commit mistakes. And that is the most important also in our prayer. Nga mabalin tayo. Nga, dear God, I praise you, iti kinaimbag mo, iti anak mo. Kararagak, gapo iti pagayatam. The will of God. Nanya ti pagayatam. Kadag ito'y daan na ko amin kami. Ti pagayatam iso ti matungpal. Tata agkararagak Apo Dios, pakawanam ti basbasol ko. Dalusam ti pusok, dalusam ti panunot ko, ken aramiden dak akas maysa nga tunay nga anak mo. That is prayer. Di ba? Adaban ang birukan tayo, EJ? Kasi no, maawatam DJ, our Father nga diyay, igag-guide ka nga eh. But as I have said, before, nagkararag ka, dawatin pa iti presensyan ti Espiritu Santo, ta iso iti manggag-guide kanyam. Without the presence of the Holy Spirit, uray basbasaon da ito eh, hamunga mo ti bagbagam, mapukaw ka. So nga masapol, nga yan. So, as forgiveness, tapno ti kasta, kaya't what? Pakawanin mo't ni Apo Diyos, tibasbasol mo. Dapat siya ko na EJ nga, forgive those who sins against you, so that your Father in heaven will also forgive your sins.
Umuna, pakawanin tayo dagiti nakabasol kada tayo. Uray anya ti rigrigat na. Sinaktan na ti panunot tayo, sinaktan na ti puso tayo. I-compare mo ijay rigat ni Hesus Kristo, ijay cross ti Kalbaryo. Brutal, narigrigat pa iti suffering ni Jesus. Ngun dijay, sa ulang nga nangag tayo. Ngunong mabaling kumakot, gubatun tayo ya. Dagiti tattaw, nga umay, nga mangdadadaol ti kapanunot, ti pagkaipugaw mo, mangdadadaol iti plano, mangdadadaol no nagprogreso ka, mangdadadaol no binmaknang da, gapo iti apal. Apay nga anda nga agrimidjumot so that they will become like you. Nya? Naman yati ko na ni Apo Diyos, ikararagam dagikan pakawanam. We are learning about prayer. The prayer is powerful. Baka dyan pa nagkarkararag mo, ayaton, pakawanam, isuda ta, isu itikuman ni Apo Diyos, isuda pa iti mabain, baka nubigat, may daka ikan ti meriendam. And that's true. Nagrigat at pakawan talaga. Because I have experienced that. Ngam, iti, kasla baliwalan, naging bato ti panunot ko when it comes to heartaches o no dagita difficulties in life. I've learned kasi ti panunot ko awan maitulong na dagita iti biyag ko, one thing ay nangata ti papanan dagito inuhanda nga agbalbaliw. Because God says, if you forgive those who sins against you, it's a blessing. Unforgiveness is not a blessing. Si kalaang tagrigri. Kasano ngayon, sa baton, di ay most kadadakilan nga nakabasol king ka. Kat sinabat mo. Kahit mo nga sikati agrigat no, ay nati aglimngam. Sikati aghay-high blood nga dumanon dito, ta disnugak tupay. Hindi. But this person, nga nang pasakit, o no nang dismayaking ka, relax. Amo yung kakabsat iti tangatang, iti sekreto ti kalma, kan peace of mind, can have a good condition of the body is to forgive and to love the person who is difficult to love. Sikati mga dadaol, makadevelop ka laang iti sakit ti puso, makadevelop ka ti stress, and stress, it will trigger all dagitoy organs tayo. Mureto pa no bannog lang. Mabannog ka niya ti madadaol. Ti ulo. Ang kamakaturog. Kamakaturog, awanon, bumaba ti daram. O ma-high blood ka pa'y. Katno awan ti kalma king ka. Lalalo no pampanunutom, jay sakit tinakon mo, jay padam nga tao. Na high blood ka, na stroke ka, awanon. Sino ti gapo na? Gaputahan mo nagpakawan. Gaputahan ka nagpako. Better have the attitude to be humble. The attitude of loving, to forgive, and practice the self-control. Iso nga, anya ko na, the greatest of all is love. Nga kasano, there is peace, there is joy, there is love. Kailangan nga dito itibiyag tayo. Control yourself. Have self-control. And yet, last nga kwa tayo iti panagkararag is don't let us be tempted, but save us from the evil one. Nya? Hamo ko mga ipalubos nga da kami kat matem kami o madeceive kami na misalakan na kami kuma iti evil one. Nya ti kayat na nga ito nga kararag if Diyan may sakit ikararag mo to forgive, agpakawan, ask for protection. Deta, kahit na nga saon, EJ, our Father nga DJ, ang gana ito'y, don't let us be tempted, but save us from the evil one. Ask, pray for the protections. Depende, EJ, mang usaram. Like, pray for your protection when you go to work. Agbiyahe ka, ask traveling mercy. Emergency calls, tumulong ti pobre.
tumulong tayo, kadagiti pobre. Amoy ti kuha na dito I will start. Kasano ka nga kararag, kamo nga panbibirukan han nga memorizing. Our Father, first guidance na, kat address to God, dear God or loving God. Agyamanak, I think, tada ka iti presensya mi itata. Praise Him. I praise you, God, of who you are, iti kinaimbag mo, iti kina Diyos mo, that you are a faithful God. I praise you. Third, kararag diay na, short pa diay. Will of God. Ti pagayatam ko ti matungpal. Nanyaman ti planok. Yung ti planom ti matungpal. Hanga jay planok. Ti pagayatam ti matungpal. Hanga jay pagadatak. Ti plano, ibagam ti planom. Kadagiti anak mo, amin, ibagam ka ni Apo Diyos. Ngayon ti pagayatam ti matungpal. Another one is ask forgiveness. Pakawanan nga po Diyos na nyaman ti nakabasulak, anyaman ti nagkurangak, no nagkamaliak itatang agsapa ang gana the other day, adaak nagpapakawan, tadalusam ti pusok kan ti panunot ko. That is prayer already. Guide mo diya ha. Kan kunana ijay nga pray for protection. Dito ilas nga naudi nga kuna nga don't let us be tempted, but protect us from the evil one. Nga, karara ko Apo Diyos ang nakagtrabaho, protect me. Tana ka madangdangran, hana ka maka-aksidente, ay karara ko Apo Diyos, agbiyahiak, have a traveling mercy upon me, from Sagada to Baguio, safety ak, nga dumanon ijay. Kararag di. I hope that you will practice. You try to practice and read that our Father. Sakan to agkarkararag, makitam, manay nayunan pa'y. Inya, kararag ko. Then after telling all this, no once nga naibagam amin, the jet protection, no itatay kat address to God, nalpas ka nga kararag, i-end bumut lang itinagan ni Hesus Kristo. Protektaram ti biyahe, protektaram ti trabaho, amin dagitoy, idawat mi ken ni Hesus Kristo. I pray all these things in the name of Jesus. And your prayer in the name of Jesus. You see? No, nalpas ti prayer. Iso nga nyo nga, ibagangahan nyo nga mo, ti agkararag. Amu yung kailangan ti kayo. Nung maruam kayo dito guidance nga dito madamdama. And please practice it. Taurayan niya ti papanan nyo kat nukunada nga ada okasyon, ada ti emergency kat awan ti karara kat sikat ti na-appoint, tumakder ka nga dagos. Yeah? So, ti conclusion ko dito if we pray, very important to ask forgiveness to God. We all tell to Him the wrong or mistakes we have done. Importante nga kararag tayo, agpakawan tayo. And ibaga tayo amin, dagiti kamali tayo. Ngay naramit tayo. Kaya pakawanan tayo, dagiti nakabasol kada tayo. Nya? Tati Matthew 6 verse 15, kunana, but if you don't forgive others, then your Father in heaven will not forgive the wrongs you do. So, again, hanak nga nagbe-break, tamok nga atidog da ito'y, iti kanta, kanhang kumutlang inala jay gitara. And, iti summary na da ito'y, prayers is powerful. Practice it in your life, and when you pray, agkararag ka nga magapo dito'y kauunugan ti pusom. And it leads to your mind nga isuro na no anya ti ibagam if you ask the presence of God. Kasi presence of God isu ti mangisuro king ka. Hangkang agda-doubt kan nawarningan tayo, do not be like hypocrites pretending to know how to pray, to be religious and everything,
but you are a plastic person, and that is not acceptable. Takunan niya po Diyos, nga no agkararag kayo, go to your room. Do not be hypocrites. Hypocrites unacceptable. But the acceptable is a humble prayer. Depende mo't lang iti kind of prayer. Anya ti ikasta tayo nga agkararag. Tas sabali mo't kada kami nga pastor, tas sabali jay ada kami iti seminar. Ada kami iti healing. Ada kami iti revival. Talaga nga there are nga dati aramidon ni leading by the Holy Spirit. Nung dito isursurok, DJ how to pray. Tapnon masuruan tayo. Kung may sa nagkararag tayo, be serious. Antay nga karkararag, nga in-memorize mo ang kabiniro, santo isuti ibagbagam. Iso nga dagi jay daduman, kunada, pastora isuruan dakman nga kararag, tangko ang magkararag. Then come to my place. And I'm going to teach you. And this is how I'm going to teach. Kat naadalan tayo kung maitata, nga malum, iti how to pray, kat amok, nga, dakkel da ito'y nga adal, nga awan iti rason, nga tayo nga amo. Kat dagiti, nakangag dito'y nga message, Ilocos Benguet and Mountain Province, no man, adati question nyo. Kahit yung ti Bible studies, you are a broken-hearted, hopeless ka, broken relationship, problemam dagiti anak mo, problemam no kas ano nga ayusun ti pamilyam, and you need this spiritual counseling, and you want a Bible studies in your house, kahit yung ti Bible studies ti balayo, and then adati kararag tayo masakit, whatever you needs, ada ba exam nyo? Board exam kayo ba? I-text you amin, dagito nga imbaga, iti number nga 099-70-711-738. Katsapay ko dahito inadal tayo itatanga malun. Dakol dahito nga adal, ititunggal may sakada tayo. Tamo tayo nga iti kararag powerful kuna na ijay niya. So I'm going to end this with the closing prayer. Thank you, Father God, for this message that you have taught us how to pray and how to be effective in praying. I continue to pray Ilocos Benguet and Mountain Province that guide them and teach them how to pray. Allow the Holy Spirit to indwell with them so that they will know how to pray. Lord, continue to bless each everyone, especially this radio station. May you provide all their needs and give all the programmers a good health and a wisdom that comes from you. Prosper this program, O God. Can we know, dear God, nga daka nga mang pakawan iti basol mi. We praise, honor, and glorify your name. And all of this, Father, we pray in the name of Jesus. Amen. Kat dato'y manan ni Pastora Hilda nga agpakpakada iti Radyo Sagada 104.7 FM iti programa na nga Ilaw ni Cristo every Tuesday 1 to 2. And see you next Tuesday. Dahito iti kanta nga ipatukar ko para kada kayo amin.